6 hash nikienda withdraw kiwata Zaburi 119 verse 105 ya skiza tune yeku kana uinye star 811 star 465 hash kuwata Colossians 3:15 ya skiza tune yeku inye star 811 star 465 hash kuwata Colossians 3:15 ya skiza tune yeku ukirorwa ri mtu akuringira thimo akaibwa wewe pia unamujua Yesu ama namna gani. Karibu sana kiri mubango jwa chanchamuka. Now, ndeni account ya Meru ni kwithritwe kwena okirubwa kisiasa, until recently ndiraturonere ni aka mantu ya kwenda kwithirwa yecho karingi, but what's really happening? Ni kwithirwe kwena ndiunga ne mantu yenu yarariri kinyagi chunkine siasa tuko kwithirwe kwena ndiunga cia akari atongeria nterira cia irunduni, but then deputy president Kinyawene thiritu akiliunga county ya Meru na rari county ya Meru last week maita yele Thursday na Saturday kurure sibitari na kiri mubango jwa empowerment. This empowerment tuenda kwethwa watu imeelewa kidogo na atongere Bameru na oba yukiate adionge ichi thiritu cia karikante cia irunduni. Karibu sana mheshimiwa minority, thank you very much nontuboko yarukiro nkumenya we na ntuko ekue bit tight lakini watona rakanya. Thank you for coming. Thank you Martin. Baginya nontubompa kana gamomba kwe. Tumba kwaranire na ntubetu. Nambura congratulations. Nte yaru munda. Ndio ramanda ajinjete mnova. Karibu sana. Asante. Remudia mbere wa kuibwa ukiwa no kuendete senator. Bado huko ama ushaondokea mapema? Ai hapana bana. Menya tikia senator bwana Martin. Na Meru ibombikie tu request ya Meru na wingi. Na inda amwire ndature TV nenda tangaza na ndawa 27 ketha ndi raise ne krombe tike senator Meru na ndamwire na ntichinchagia na inkromba Meru support na barana baba bandu bathirite baimbire kinyowingu bachokere nkalo muno ntubakona ndaomba ntubona ndaomba na ndetikiria no ntantu ba ku request ntu kana ntu ba ku rontu tiria na ibontu Martin ukona nara kuonde ngwetira ndene Meru kwena reception ire uru muno narango itoke thiantu kabera obura barendere ndi ikuonde resine senator 2027 na ngona antu betu ba appreciate muno na ndirende ukaria Meru na ndirende gutetera Meru as a senator of Meru. Okay, bitikire tu tukiaria mantu baadaye nonto kwi mtu omba kwethwa echuria Ciaca mheshimiwa ITHILI is running too fast kenda Europe no siasa ne ito tuichokera au lakini fast mheshimiwa icho when was that Friday nda bonere kinyaba abu erunduni bibi no Martin Tiago be now. He contribute the president. Na it's good to okona invitation ya munene oteria wita. No to the fact remains deputy president Kenya Professor Kithure Kindiki na president Kenya William Ruto. Antubara no baba ina resources chianti no baba ina power ya otongoria Kenya. So na to privileged ntaeta inyawa munyoro tilizi mbetete runduni to privileged with that when deputy president Mount Kenya East kana Meru na ratu aka extend invitation tutemyagwera munene tuteya no mangato to thigire munene burakua no nto ya leaders na itutongorete antubetu na interest yetu of course any given time ikoenda kuona antubetu bakona maendeleo and who has this maendeleo mangato 27 William Ruto na Kithure Kindiki so ake invite otero ya weta Martin kara weta still antubetu bakwaloka bakwere ontorere weta waiting the president. Now kuwa nibobena into so rebu weta now are you like kabuita like kurom begging begging no kumenya Martin for the shortest time wera governor Mutumayo gia power tomba kurelate komba gwetha gwena peace na leaders ba Meru bamba gwetha ba united na bamba kwari issues cha Meru kethirikari nene Menya, we are not begging. Kwera wa national cake is not a wedding cake.
no mwanka bwethira bure. That's why to representative no ntwe kya gwethira kote rombawa kana kutita kuri maendeleo. Then kotina nindi gwethira kwena representative bantu kana elected leaders. Yes. Kato burida gwethira twina president yake atu igaginto nara igwa aigwa ikia. But within the shortest time itokoona match is happening. Era no ntutu inangwata nero tutongore twe ngavana Reverend Isaac Mutuma enye chibitare itokoona deputy president araira launch blog ere 270 bed itokoona ito na promise tamanto ya Koromone market na promise tamanto ya maua stadium na manto ya maingiara na barabara. Of course barabara ne MPs baretie but yanda utalira yaran kumenya ngavana na areti na deputy president. So rato weta no mwanka toeteke na no mwanka tware ratios Cia Meru na ibundu menda kwira antu betu baka baeta na ruro muno kungenta kana kutheta no ntu atongori betire kwa deputy president. Ote deputy president unge twenwe ikithura kindiki na obora mutongore abureta kuurwa chiuria 2027 iro mtu abureta kuurwa chiuria thainya uni matindira antu bako bakethiri tamwe kona miaka 5 inya theiba wikwa nderezi netike senator thai ndemzi miaka yana 5 so interior le kuritangwe na ngoya ko bamakira inya thende thangi jidane etike MCA ingwenda otia ligase kwira waitara mwende iko karekire onare ya MCA so twina miaka 5 na ile antu betu baburito turi churia tu indas lindas non tu ero contract so weta naraka katuburita weta kenda tware ratios chetu Cia Meru. You know mashimo kwa mbetekire ngochoke nyuma kanini because wow it feels like some double speak kuma kiri mutongeria ya uwe wau ate kipindi kia miaka 5 wau ate mutongeria uyu niwe na intona no mwanka bwete kiri we na bwarandire nwesen mtu achuri atiri niti onto butaere kawira we miaka 5 niti onto we buteta ke we na nwe wari na into then ogomboria kiuria kiu matini kiuria gu inya wengo ikiochoka nto itaraka wira utiko tomba wachi utiko tomba achieve bitu achieve within 3 months Cia Mutuma. There is a lot of peace in Meru and development ni happen. Oka guruthiria biashara ba mutindo bagwira biashara ni kurais. So manto ya karigito within 3 months ya ujogeria ni tondo kawira tutikira kathiria. What magic was played? Kana iki amageo kiaringi kite miaka 3 mieri 3 ya mean mieri 3 oka weta wondi ne kwa no weta wondi ne chionde within the little resources ira kawira atiete in the office itorimete barabara nyingi muno na mantu ya maingi ara ya penete oka kwa elia chibitare uto kwa reria no ri mutumeya oka kwa elia amba bongombe nara rwanda rura no ri ngavana mutumeya oka akoromone maketie gwirirwa 800 million no mutumaro mbete igethe celebration kana chokeria ngavana mutuma nkatho maua stadium no mutumare reti okaelia stability ya county government kinya staff kwethira baisa va Meru by comfortable no nyabone ana ba Meru pate kwangaika onto teme charo tembi oga kwaelia everything is at peace na mantu onde ya weta ndona zibonde bachokete inyango ndone livestock market yako bana matini ni aurite nonto patina kamwaka yothira ngavana no ntatherio bachoke bate kaure itha iro ba uko complete nini na mwaka yogia end of financial kyo ginyanjuni paten ground mbeje uko ikiura buru ankaulo ijo na livestock market ikaula so there is a lot na ibonto toetegira kawera athiria miaka 5 Meru ikira thina muno na antu betu bakira thina muno na indonera ibonto nderere antu mapema ndonera atina intention na atina ability yote antu betu ba Meru. So otoku wa maendeleo mengine yete especially ya national government the other day Mheshimiwa Peter Munya former governor akiriara sana nito otoku kwa thoko ya milioni mana ya nana mutindwa ya Koromone iko kwa thoko ya milioni mana ya 3 yani akiwe taiwire mbecha inene sana kwithiro iyo kathoko ekwaramboka ni meambweke yo tandika cabbage
mboka. So he wonders why, whereas kuri na mantu yangi yetumi kuringana nawe ye irasi bibatigwithirwa bioka wanara Tharaka. So nkurire yani munyara ona wakira Meru thoko kutina maana gaba wakira no atigwenye irasi bia Meru yani wakira waka irasi bia Tharaka ino wena kai mutharaka kenda gutwika ni issues cha Tharaka icha front well kinya mwana Tharaka na kubatire kwithirwa ena kirasi but batu the atongoria ba Tharaka iba thetere irasi bia na mtu akuthaira ko mtu athetaira ko thuria atia na number 2 market ira bwana mati tiko aramboka my friend muntura oyo office ira munyaria ne office ya muntura emuchiari ora ara kwa aramboka no ntwara ne arita mwate yowe so muntura ra kurirwa ra kuringwa iriwa rira kwina mantu yonde inya muntura na kumia number 2 no gwirira mbeje ichare akubwithia bo ikone garengi ibwithia bonge bo kwenda mbeje rira chionekana irwetha gwe bonge kwendete kubwithia butabwirwa na ata wende iwone nkericho witacho chi account ino witakubwithia bo kwenda ogwiro ithoko thithirwe thoko bubungi butiere ukathithia mbeje ingi chionekana nje no gokuromba na mbeje iria china mbi china function chithita witate edo wote kwenda thoko imagine no gayeta waka thoko nange ite wagira grass kiro kwenda ende kaba twitikire twakiro bira bironekana no nte unio njirera yo no guthetera antu betu na naregade antu ba Tharaka iba thetore na antu ba Tharaka batu business yetu na antu betu ba Meru so baka wakiro thoko era bwana mati achiari barabenda iria mbokara bakaria maisha comfortable ante kurigana kenjai oni mati ni mbonete anto nonto ni kenjai no thoko era mbethirite ngita kuma ndi mwana imbonete anto bagina inia mbokaro ineu onto ka kuina ina mbokaro ina market mbura nonto igurire ikwere imutolo age uri na market no ara anto bawetera mundora weire atethikira ituna ntochu baba bekira kaburo lakini abo bari bekira kaburo of course bataba imbere euro ikaburo tu kwa thira mutolo anto baomba at least kwendera itarantaka baruga bakya kwenderia lamine so ibuntu tukwatire ninyando baba kubwithe biashara nonto nyo source of nyo bana ira living chiao kinyo bata theru bakona ara bakubwithire biashara boya utukona matini ara makutano ara thokwera antu bari ya comfortable bara batiurairo batarairo iriwa bari ya comfortable so in every other market kugathera antu bai nara bakuria gwe comfortable na bakendere intobio both more ya kaura comfortable mwende akende comfortable no nto matini yankwire mundu roga kwa ile urenda kinya muthere araka koromone mundu ratukwa nara for so many hours riwene oni bale kinya kenja gulu ara kenja ende kenja ara konzendo nto baturire ora bayaturire bai kumara oni imbetanga kiro onde hare na kanande anto amwe ngaikirwa nto barakyo no mundu rate igoriwa nondo birenganete abiko ona kabaita thaji oro ona ka prophet tu ona bra of in the family yake. But don't you think argument ya munya at some point ne bati kwa consider akwethro ari mutongeria na wengwa no ka mathoko maybe ni ndo bati kwitho bokiari rachwa mando ya munya ya consider ndike budget making yate miawa consider na ground budget yembekiro na mbecha chetengwa 2 billions of money cha thoko tukuromba to witirwa kasemu ngimbecha ire cha bangiro cha thoko na ara national government munyenda wito twate kuromba che iraze agana gawati antu batharaka kuromba che iraze ire cha tengiro chiki na gambi cha iraze no tukwena ki na gatengi ke iraze myamba ncheti tenga wana bright takubwethia so tagwende munyate na point ai na point kwa iraze ibi yakwa but in your point here irazi wako matine bure to consider ara ke budget making process neomba cha irazi bure to tengerwa yeta che irazi langi te bira torona to go bode bure to tunenkrabie te bo age irazi apana inya da to kona obire bionde to kona to kayukia ena to beto bakarabo very well kangu choki mantu ne yerudurire ngiri kwithite kwina tetezi na fununu kuwate kuri kuruba bathoko ba SMEs betere runduni sometimes kiumikithru so kwithite kwithirwa kwina matheta kuma some quarters at kuruba babanganitwe ni former governor Kawira Mwangaza wete runduni uko na hiyo habari habari ndeni amati
And Eh? do you have a problem with the nanonto? Oni kawira kubangania na ntena issue na kawira ni kwendo iko nke mwari. Oni manya birande henda Meru etawaya na Meru ne ambire etawaya interakani da kawira ontisho nwe. Ai nya to acha manya to kethani. Akiketha we ndonke thia lakini onte thina. Kinya kawira wiki anto erunduni. We have no problem. No ntore bana mati. Professor Gedora Kindiki DP aina right ya ku engage everybody tutembo mundo stage as long as issues irache court nondo kawera na itira court na kawera na umiro office na Meru bambere wa appreciate the new governance, the new government. Meru bambere wa appreciate na everybody na shikira momentum that to redeem time where ya already for 2.5 years. To me redeem within the shortest time right here. No, to take a responsibility ingi Martin. Ne ogoritira antu betongwe to redeem that time. So bila tutikwenda iko tueka deputy president kana president ko biba ukumira kiri issues ira kawira akura nacho na akoti kuate ngero in the right way angambi but when engage kawira politically well and good but we no ntore muntora na kwenda nyakura cha kawira na kwenda kura chetu na kwenda kura cha munya na kwenda kura cha ba greato ti ekampo mwanya kura cha kampo ekadhuri na nyao mba kura cha kampo elentore so I na right. It's only that bamoba colleagues baku bakuibu yaka by that yaka deputy president admini governor Mutuma. What there is I'm not sure. Nantoe tiga kombe kanare Martin. Kombe kana menya conversation cha governor I the CEO of the county na deputy president kana president tutimenya. But we at the lower level leadership tutimenya. They talk a lot. So nte gura gathira governor ta area wa kana na area wa. But I guess governor na area wa. Governor na area wa that kore antu ba umeta county ke ba tita goiko na ara na tuaba na ibareti na kindike ba gatha bara areti I know that. So te gwa ne go te gwa ne o monde min na ndo no bedre ibareti na ba etikaniria no ndo branda gore it's logical but me ago ndi mundu ya twinga ta mochira kura ake bra to kwenda operations cha county cha interfered with. Yes. Okay. So mheshimiwa ni kwenda tuzo tukiaririe kiama kia bas kidogo because kilibaba ingine bakuona yaka manto yamba kuidrwa kiamene kia bas manto ya kiangaratana kidogo but bere yao okay kwetho no kubanga lunch kana wewe kubanga lunch that you make sure no kuibanga na kamutu ka nice extra premium mutu yo nice extra premium yo ina erendongi na yo ya nampwe na kulukijwa ati anje kwewere to bonene nonto ne yo ya anje kukuwerwa mutu yo nice kuma kwa nice ni there yo ina una vitamins inyinge iregedro kyongeleka kiri mwire yo akuna mutu yo idro tukibwithwa yukibwithwa ara nice digital city now digital city ni okwethera kwina mawaya kinyankulu kyo kwethera bokubanga kwethera weta kunoka antwara kwina swimming pool kwina fun park kwina kiani kikubwithire murano na kiani kia biatho mwanya au kwa nice na auno okwethera ichurira mutu yo muchere yo pishori kuma kwa nice rice millers mutu muchere yo na yo rice nice millers ni muchere yithera yo kiera bubwaya na yo atia kinyo family kwewe so anytime umepitia hapo kwena supermarket kwena mikawe thato kwena petrol station cia Shell chile mba kwithro ikira mauta pitia hapo kwa nice digital city kwena supermarket yo uramutu yua nice extra premium uramuchere yua nice kuma kwa nice rice millers na family kuni ekethro ewiritwe ni thejire kilokete ndaika 30 na isile kile mubango ya chanjamuka tete na mbele na mheshimiwa Mwenda ITHILI minority leader ndene ya bunge ya county ya Meru na MCA wa ward ya AKITHII. So mheshimiwa I'm aware no kurombe ya senator na no ITHILI to itumiri on tubo but then kiamene kia mbas okay mbele ya Twitter au national secretary wa kiama kia mbas no national secretary of course Mugambi
mugambi na umire koti na ingero koti na nyangwa na rebele nchana retre kiamene kendi DCP. Oh really? Ndone atha ndai tangaza akiwa kiamene kendi DCP. So rather retire acting na friend Barrio, engineer friend Barrio no rather retire acting secretary general. No ide muambi manyara umire kiamene kiambas. Mugambi kurai na issues court. Takwende arara kuma sa member. Menyoge ngwete ne takwende urengwa sa member. But ntugo torona na TV ne aketangaza akiwa yake DCP ile ara umire kiamene officially. No to me awo in two parties. Because I was wondering that Secretary General wa Kiama omba kwithwa akiendelea sera cikiama kingi. Bondo ndagora na umire. Ya mwisho rinda mwibetu akiaria au wete wa akaromba teke seneta kinyawe na kiama kiambas. Na au atena thina na owe au atena thina na kile itu kinyawe na kwenda kile kethe na kwenda teke kia seneta. So botremane maybe mchunjwene. Was there a communication like that? Na wete. Lakini ndembate agirira etana DCP. Agira madaidile. Jitrona ragari akiwa kiamene ke DCP ari mbate agirira mwaka etana mbate dira na muchunjo kana. Ana yangi. Ibana bakurombe tikia seneta na kiama kia DCP. Kiamini kiama kia DP. So far te nkomenya nontore. Oro wete imugambi manyara. Na oni ndaure. Like 2 weeks ago. So tem ndongara wa sofa. Tem ndongara wa. Nyama shuma kraito murunge patelina takwende harawa. No kai manyaranda ikitu akiwa. So far kamene kambazi ndini nkagenti. Nonto imanyarana ya DCP. You know, I'm trying kulelia a situation ila Mheshimiwa ITHILI ukurombe tikia seneta na kiama kia mbas. And then waubwe na National Secretary General na Party Leader kinywe na wakurombe tikiu na kiama kia mbas. It's an awkward situation. Uwe uri a junior member as much as uri minority leader. Ukethro uri junior kiri antobabo pele. So this situation yomba kwethro very awkward kiri uwe. Batire mati. Yeah. Who are the determinant? The determinant moringi kura. Kiama kia kia muicho. Inyo tho ina kiama kiko. Ngatha moringi kura ate ukwenda. Ni umeno theri. So the determinant moringi kura. Number 2, Mheshimiwa Graito Murunga atira wana kwenda. Number 3, Muambi Manyara aweta DCP. Number 4, there are so many parties. Inyako ina independent. So the determinant of mante ayo ndi muringi kura agendari kinyore utheri utena giama no agwethe seneta inyo ina kingi no agwethe seneta. So eunye tuburete kwethira big issue mati. So utiki kia kuiria urombe kia seneta? Apana bro. As long as murungu nampete moyo nketha nderezi netike seneta. Belethia today. What if maybe party leader akiethora na kwende tiki na akwiro mukinyukire? Ndakwira atire mati. Mateo kinyuka ya teo. Number 2, oni nkirombe tiki MC ntabangite nkarombe tiki seneta 2027. I request nyingi na Meru ndona baba ingi baombendera ndombe tiki seneta. Kimchezo ndona Meru bai serious. Yarenda ndetire na lare Toe tournament ndona ndegron kobia ndiki seneta ITHILI. Antu bai over 10,000 gene na antu bashangilia mma. Ndona antu baba serious. Twata mudu atire to umite wiki ya Land Cruiser na governor. Ndera antu nkeya twari mantu yange nkeya. Ambira are seneta. Ndawori ba ugenjara bonde mudu ate market. So ndona antu baba serious. Ndiko nanto baisiria so oninki oginyokira muntu na Meru mbethe yankiri nkanthi nonto antu ibo bona ndaumba na ndabakaria. So ni mando oginyokira muntu kinyetha imuchiari uronchiere ombira ntwetigiria ma twetiganiria.
Mheshimiwa Burankwerio kueleza ni ati wichika situation ine ya ukethirwa uri what is the word yani ukethirwa uri atika kama antu ya manene sana because secretary general wa kiama yaku, party leader wa kiama yaku, and then uhusiano bwaku bwa kisiasa na Mheshimiwa Kadhuri Murungi ura ukinyomba kwithirwa kirombe tike seneta kinyawe 2027. Where will that put you? Matini asati now Muntorondi kileta kurombe tike seneta Mugambi Manyara Mugambi Manyara na haraitire DCP Muntombas turare baile ubaba ndikileta una Mugambi Mugambi eta DCP onda tu aninkambasine so Mheshimiwa Kiraito atira wana kwenda namba 2 Kadhuri Murungi na ure akarombe tike ngavana atawona kwenda ke seneta ringi na kinyaba aigwa ora aigwa na kwenda kuromba tukaromba nuwe wanti kwenda kwa kindeterminant wetike seneta imumeru Muringi kura yange on the bru yange on the kaya ya kuluka lakini Muringi kura bura kwenda iwo na what made you other than Anto Kwethra by Kweda Orombe tike senator etike senator is just an oversight seat tike MCA na buru oversight mtomwe the governor so mandate is just the same. Etike senator bana Martin apart from Kwethra Meru bandi questere of course I integrate which evaluate kinyandona de abilities na ndona of course de na goodwill ya yote vyantu petu maitama ingi senator ziba waba kureta into mashinani waba kureta into county but bana Martin kori into bimoe ne mwa CDF mpya kawana lobere CDF into bimoe bikuya by right Kwethra bikea na bikea but oniko kintu kumemberete kwa ile Martin maiki anchenda ndeze nita niko no fighter and devolution eka strengthen mwananchi field services chadrika no to take into genge ote services ingi mwananchi feel very fast kana very easily ya services cha county government oreto gadera Martin yanara kwa barabara chionde icha county government teoma ogwechi onde iranto bautumira mashinani icha county government chibitare chionde chemero izibogwa level 6 irende kwenda wita chionde icha county government so mwananchi omero services ile enjoy right direct icha county government na hivyo ndungwa dirikare tebweta control functions yetia resources no mangato agishe kinya resources ikwea na hivyo ndakwera ona njende kwa in devolution baje chongalo county government barabara nyingi anto watu babudero barabara no ndoni nkueria kwa ile this budget membere ki internalize Martin kinyanku ambaje chita mashinani re tongangana na kawera mwangaza former governor kanda ilegen kona antu betu bate kona maendeleo MZO goro milioni eko mibana barabara orita te ondi onde na no choro no cho education no cho mbasare no cho chibitare no cho barabara so mayanchenda iwagisha more resources iko yake county government temero yake Kenya yonde tolobe more resources chita ke county government kenda antu betu bona ndawa kenda bona specialized health services in our hospitals chonde chite class whether the chibitare level 4 lakini ete x-ray nate kore akon governor i resources ite kon ogatha chibitare ndawa che ikathira agatha chibitare ete no the services ile kwendekana so no manga to equip no manga to ongela mbeche in the county government kenda tomba we equip more facilities chama chibitare tomba ko jirantu beto doe tomba ikirantu barabara oni anjende kwera nene iko that devolution no karia mero no to number 1 no mwanka arage kiemero witero no manga wethire oreo no kunite metho na oteokera waiti intobia ntobenu mya oni ndeta narata oni ngetha bandiki president oni mandiki president ndeta mandiki ni Ameru na ngeta kintobia Ameru be very familiar kirimo Meru na mibetu sana na erego utiwe kethwa ngikira tuona antu beta nara baka
So be this if it is appropriate but baka yes sir. Anto ba yes sir. Are vana menyanko ere Martin. Kwa yes sir it is a choice. Na Korea it is a choice. Nondo mundoro ko ere yes sir tu akwandikite. So we Korea we to mwira yes sir. Icho ize kuamu hapo. Na nyaka wira nkendo mwira yes manda mke mwira. Agebuta ke mando yawe ati sasawa. Kakwende turare ambeje yana na re muntu tora 5 million no kare. No butara 5 million. Of course it was there now kenda twetikiria now ke thirikari kenda twetikiria kureka kumimpeach of course kenda to the line na bange 3 million so ende mto etro yu karea we 5 million orea okay leo etro yu karea ikenda we no nto leadership no ne buru otite dianto bagu ka murongo krianto bagu o ka murongo krianto no aba promise re into menya ora kawira ara manifesto indara manifesto yake ende kawira we ate kwenda wo fulfill manifesto yaku kire antu baku wowe ya manifesto yake the atiana no kuminya ngwe ya maendeleo itingwe ya MCA ngwe ya MCA ni oversight ku represent na kubwithia sheria ora ngore mati tengwe ya MCA re kawira kama nyamwarondo ina amembi mwarondo yokwenda ibonto na won't admin ende nani re nya won't admin no to abuthaga budget ibonto na ndire ara kenda mbikira antu ba mwarondo intobiranda berere itara campaign bekira ke budget toitikirua toiro kiwango kina kita wondine kiwango kina kiranke bangira ke budget then kawira implement to mando abureta weto so inyani ndare na manifesto ndeta antu ba ko binka babuthiria mweshimu orongi na ara manifesto lakini ndikawira icheve nwenkake akumenya re tukona ndete taboya thejiri kirukite ndagika 45 ndagika 15 kiti eri kinya tha ithatu tukithobirwa tetu citu na njira enda ya aranire na mweshimu wa mwenda ithili ukilukira SMS namba yetu itina marine 23578 ino namba yetu SMS muri kiuria kana maoni yaku ururia bubango yetu erukirwa ruari na mweshimu mtu bakwithira ichura cia Mheshimiwa ITHILI is not running very fast, you know, first time MCA and then no kwenda she leave it to Kitikia Senate. That is too fast. There's not too fast Martin. Kama gambi ya MCA mwambi huu imanyara kanare kana babange bakuromba itebiya senatary kwende no ba MCA yaoni whether by an experience in leadership menya you care for example katwari na examples Mheshimiwa Kiraitu Murungi ari mubunge miaka anto wekira Kiraitu Murungi we matikirete ka senator na atirawa irira aromberete ka senator ari mubunge miaka 15 was it mbere yakwa senator Mheshimiwa Mithika Linturi na ari mubunge miaka kinyawe 15 we think kana 10 mbere kwa senator governor Munya na ari mubunge mbere ya kwa governor so Mheshimiwa ITHILI hao nwene first time MCA na kwendete kia senator na Meru ibona ndaumba na bambiro ndi question ndomba number 2 bana mati Lindas nyaruare no ba ochiaro na Lindas no ba okura na no ba fight opportunity so te baragoro agibaburite gwitha baitongori onto tongoria miaka 15 MP ene tuo qualify kurombe tike senator senator Methure arombete giguthai senator onini Nyandarua arombete kiku itonete senator Muranga amini ogirinyaga arare MC wemenere pokrinya arare MC mofaya arare MC onini atayo baraka na wemenere arare MC kakwende kwina thenere kukurombora MC at least I have the experience, you know, the parliament is just like any other parliament assembly ya Meru ni umana senate ni umana na parliament ya national assembly so manto yonde the same I have the experience
kwanza ke baba ndo kuroma na experience nyingi ke mwambi leadership Rejirikiro kita 47 kabaranirie na mutitona muchiari wo kuibanga banganie nontu bwa maybe no kuriri kosi rego kedro kibuithia kana ni no eta skuru Meru National Polytechnic ere county ya Meru skuru ya kithirikari ire au ni kenda kwithro equip mwana ku kana uwe muritwa na skills integrity na kanya ka kwithro githokia mwandikani kana mwandikwa wina umenyo. The Meru National Polytechnic ni baya na mathomo ya utiaye uru sana mathomo ya utia ni ethero kyanirwa kiri skuru ye ira iri Meru County na mauri ayo kiri courses ni mauri ya Ndiburu ira muritwa kana muchiari umba kwithro kya phone kana kwithro kiona che wiki mwana ku skuru bali na courses mwanya na intake ya September 2025 niti tena mbele na bali na courses mwanya ya mechanical and automotive engineering, building and civil engineering, business studies and entrepreneurship, agriculture and environmental studies, computing and informatics, electrical and electronics engineering, applied sciences and cosmetology, hospitality, institutional management, fashion and design na courses hiji na uchione kiri Odell kana virtual campuses chio idaba weta open distance and e-learning kwa hata teto nkuluki baliungire kiri chukuru yunda kuira iri barabarene ya Meru weta na nyuki mbere ukinya Gitoro showground kana ubari ubatumire email ukilukira registrar@mnp.ac.ke. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Mheshimiwa, tukithiria mantune ya kiama, do you believe in kiama kiambas? Yes. No witikani na kiama kiambas na what you stand for? Kiama kiambas ngwetikani akamati. But ndio ukitikana sina kiama kiambas. That means ukarombe tikia seneta na kiama kiambas, right? Asati now ntemenya okwira nonto ya bromburakia koma gwethira gwena kwa party linda amba gwethira ikenda agenda eti kana issues ingi keira so oni kintu krande satin matini asati now de satin karombe tikia seneta lakini tegura 100% sure ankaromba kama kambas so uko mkuu moja ndani mkuu moja nje inde go full but ntegura 100% sure igyo kama gran karomba go kura je seneta maybe no tukuibwe kiamene kia UMP nyakawira mwangaza Nyaka no gama lakini kirai boge ka family. Kirai boge ka family kira. Salimia idhile sana arua morning salimia idhile sana ini kile SMS 23578 arua salimia idhile sana senator ni kijana naye anipigie support 2023 MCA AKITHII ward ni Mureu kana BM Igweta. On contrary, as an advocate of Yukundi Mugira Laru aspiring MP Tigania West constituency 27 brings the satisfaction of fulfilled promises. Mwambie maintain hivyo ni Jesse Brian kuma Mande sublocation Nchoro location. Tigania West ni ukarayaka ni ekedro rikrado ya siasa mheshimiwa because the other day Kinya former DG mheshimiwa Titus Ntocho Kenya na kuendete kia MP nara inaweza kuwa ngumu sana especially kile babu kuromba kura kushia line kana boni tena thina no ntore Martin abanda ndete account yonde so ntetan signed na mtomo openly mbwanwe kwendo support though mheshimiwa Ntocho is my good friend na imuntu ntathete muno mantu ni amaingi lakini siasa etiania kethire na mantu muno na as you say mudunga ina wa the competitors unlike other constituencies mbwante kona baingi na ba serious muno lakini tiania West ina competitor serious nyamugire is a serious competitor. So as you plan with Kiriti Kia County,
uhusiano bwa assembly thai arore ya minority leader uhusiano bwa assembly na abunge ba Meru bukariata uhusiano bwa assembly butethoki bana mati you know but tura assembly tutetha twine issue na other leaders and we logged ito longete kwethira twi Meru United and one leadership to governor but the former governor no atari at a position ya kureta atongoria mu but governor mutumana ichumetie na leadership we Meru ni kwari with one voice na ote MP menya otendwa such but politicians nabana ando ba interest to arongwane politicians ni ando ba interest so no gatherenya wena some kondi wo yende ndo afilo na oshaini muno agenda omweta ngo mo counter nawe chini lakini taraki nyamenya interest ya change MCS bamba ichi line na candidate fulani ba MP bamba ichi line na baba iku incumbent MC no ikunyana kwendete ki MP kajaga ngabana kanya kangavana otwendra iku well na unika seneta indamwere na MC bantarimire no nere ndare na MCS na baba ingi bari na apology na baba ile ntukwera ndandiclare na ibaombishwe nyere twitabo ndine chyo Waweta batangaza ba muzima bambera kura choi mzao kure ko ne gamba kathati wondi ne ko ere ambere so MCs are support ile wede akwaraniria na minority whip mheshimiwa DMK turare nwe nyakwa DP itwarakia you know kinyewe na wire atirombete kia MCA ringi na probably kinyewe na akolelete kia senator atawa na nyaka uwa kutina thina nyaka wana kwenda tika senator still there is no problem so Mbazi will be really crowded it will be just a fair competition oni kirambu ambu atrimati nondo politics chako cha kurumana ticho chambania kuthukania kato there to issue based politics isore agioti wa sorry ni imbu ai bontu na ante na makosa na ante na makosa inyoga thidi atante kwira sorry na ugathira tu itaboya na I'll tell you utu itaboya outright to granga kwira openly so mheshimiwa DMK there interest na etika senator tutakutana tu kwa ndave na tu antu betu ba Meru na bathuri ora bakona abatete. Does it worry you? No, I'm not worried by anything. Uteke into oni kiombo otomambethera ndina wasiwasi. I started my journey weta ndambereria weta na ngaita muno ntira weta mi ntaenda kila mahali in this county oteonteta. Thank you very much. Na inkwera antu betu ndabethera ibankaribishe bandikire na bansapoti na barabara arombi ba Murungu na bendeleo ndombera. Thank you. Thank you very much mheshimiwa Mwenda ITHILI na ntoba na kanya kuya kwana na Mumeru kirunana. Asante. Thank you Mati. Thank you mheshimiwa Mwenda ITHILI MCA wa wadi ya AKITHII na nwe minority leader nene ya mbunge ya county ya Meru. In the next hour together tuitana mbere na mubango jwa chanchamoka katuchokie TV ne kiri barabara TV ne mubango na ywa kugukia na ywa kinyeyo ne tuitana mbere okay baby mutambo yeni FM 96.4.